Kaji kun quarterfinals first leg jong ke UEFA Nations League happening ke Portugal but Denmark. Menemen step ke Portugal kalamat ia ke 6 rem. Hakaba Rasmus Holland ubalami kumple syong bench. Ulai tep jelang hak menit banyak bubra. Hakaba ke Denmark kali yo ia ke 6 job langba ke nik kul jong Rasmus. Namar hadu bakut ke minit jong ke jingil akai ke Portugal kamak setia ban penyekha ia ke nik kul jongo. Rasmus hadin kini ke jingilakai ulu keren sepang jong Cristiano Ronaldo dah kebaong. Ngasyo jengi ia ke jingilakai football di namaru Cristiano Ronaldo. Bat ngakela longru unong kersan jong ke klub Manchester United di namaru Cristiano Ronaldo. Hang ningis ngau baga sab ilakai jong Cristiano Ronaldo kala ai mensim bat pensyobit hadu kata yau ni orang ilakai. Kada do baulo kerennya kini ikitin bat ngis ngau ba une orang ilakai. Rasmus Holland ukwa pan bot ikitin jat jong Cristiano Ronaldo.